Тараларын, мен атым Нина Кочанова. Бу вераққа веренен мен күн бадыравнаттан психологической көмө ыллым диетақпына олох сыспаппын. Бу механаха терек болла, онна урукку кутталларым, сыхаларым, бутоға оңорбуппун, оны хаттақ суох кынарбын, бэйэм испер көннөрөрбүн, бэйэм чөл турукка турарбар, механаха көмөлөстө. Онна мен оны наһачыпчаатим, оны билеммин, туттаммын, оннотон өссөдағаны туттуом турдағади, өссөдағаны олох хем бир баран ихер, олох барадистағаны ай биги бары уларыйын ихебит. Ол уларыйы боллағаны айы, ол урукку уйулған бастары хем бир тахсын кэлэллер, онна хем бир биллерэллер. Оны баратын ахардан, бу күн баатыровна көмөтүнен ахардан бэйэм бэйэвэр олохпун чөпчетинним дьякпын бағарабын. Чөпчетиннем дағаны турдағади. Онна бу үөрэх саастарыттан тутулуга хуох эдерге дағаны, кырдьаҕаска дағаны хем бир тухалааға биттиһанаатым. Киһиэттэн сааһаран да баран хем бир хамсыһыдьар болла дағаны тыыннаах боллаҕади. Хем бир дьону кытта кэпсэтээр, дьону кытта алтыһаар, оны хем бир бэйитин үчүгэйдик сананын бағараар, олиһин хем бир наһанаадалааға биттиһанаатым. Онтан харчысын өттүнэн уллахха оччаҕаччыны биһиги күнээйи хем бир барыыбыт. Халыкка бараар, оҕолорготун наадаларга бараар. Онно бу бэйэбитин таптаан, бэйэбитин көрүнэн, бу маннык үөрэххэ киирэн, үөрэнэрбит, олус тухалааҕа бит дииһанаатым. Онна эһигини ми ыҥырабыын.